Selam aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar dostlar. Bütün Kırımğa Balalayın stüdyasında selamlar yollayımız. Ve herkese güzel keyifler tileyimiz. Bazar sabahımız başlandı dostlar. Demek biz de çalışmaya hazırmız. Aliye, sen çalışmaya dedin ama bazar günü rahatlanmaya gerek. Evet, biz çalışıp seyircilerimizge rahatlanmaya imkan veremiz. Ve doğrusunu aytsak, bu işe pek kuvvanamız. Demek biz öz işimizde hem çalışamız hem rahatlanamız. Doğru, yayınımızga beginip hazırlanamız. Ama ben biraz kederleniyem Jenike. Ya ne için Aliye? Çünkü ben de bizim siyatlarımızı sakındım. Güzel ve meraklı yerlerge barmağa isteyim. Ben de öyle. Yarımadamızın güzel köşeciklerini sakındım. Ben ise bizim nefbetteki rubrikamızını da sakındım. Gel seyreteyek. Я люблю играть в куколок и в единорожек. А с кем ты играешь? Сама с собой. Мне папашки так делают уроки, а я играю. Ойнаймыз азбарда, ойнаймыз снег. Мы играем в стрелялки, а еще в лего. И, в Майнкрафт. Прятки и в салки. Там человеку нужно завязывать платочком глаза и искать человека. В Лего люблю играть. Еще люблю в конструктор играть. Я люблю играть в военные. Мы с ними играем, мы берем деревяшки, и они похожи на оружие, и мы стреляемся. Мы с друзьями любим играть в прятки. Мы с друзьями, когда выходим на прогулку, всегда играем в прятки. Прятки и догонялки. Потому что они мои любимые игры. Bu rubrikаны мен de sağınған ekenim. Arkadaşlarımızın meraklı cevapları meni ruhlandırdı. Güzel bir söz kullandın Jenike. Acaba seyircilerimiz onun manasını bileler? Bilmegenler için anlatayım. Evet, seni dikkatle dinleyimiz. Ruhlandırmak demek воодушевлять. Yani keyfimizni ko'tarib işimizge devam etmek, doğru mu? Evet, ve bilesmi, işimizni beginip yapsak, o bizni her vakit ruhlandırır. Doğru aytasın Jenike. Men ise bugünkü mevzunu aytmağa teklif ettim. Arkadaşlar, siz hiç düşüngen ediniz mi? Biz mevzularımızı nasıl seçemiz? Meraklı sual verdin Aliye. Sen nasıl düşünüyorsun? Seyircilerimiz bizge ne şekilde cevaplar verecekler? Biz canlı yayında çıksak, evet cevaplar telefon arkalı olur edi. Evet, ama bizde şimdi böyle imkan yok. Onun için ben cevaplarını içtimai ağdaki sayfamızga ya da poçta kutucuğuna yollamağa teklif ettim. Yaxshi teklif. Men şimdi meraklı bir levhamızını bakayıq deb e'lon etdim. Балалар, biz sizlerden beri birlikte Kırım'ның hayvanat alemi hakkında bilgiler almağa devam etimiz. Kırım'ның hayvanat alemi çeşit türlü. Biz endi yarımadamızның çöllük ve dağlık taraflarına ayrılganını bilemiz. Ondan da başka yarımadamızga Kara ve Azak denizlerinin suları kelip çıqa. Kırım'ның çöl tarafında pek çok kemirici hayvançıklar, yani çeşit türlü sıçançıklar yaşay. Olarның sırasında yerbuçuk ve cumran gibi sıçançıklar da var. Bazıda bu hayvançıklar kemirici olganları için açlıklar çöllerine balaban zarar getirmeleri mümkün. Ama bu yerde olarga karşı da bir çöl sakinleri çıqa. Tilkiler, erlen ve kelinçek gibi hayvançıklar. Şimali Kırım'da da pek çok kuş yaşay. Olarның sırasında suda yaldaycılar da var. Karkenit Körfezi yanında balaban kuşlar korukluğu yerleşe. Onun halkara ehemiyetliği var. Mında umumen 230 kuş çeşidi yaşay. Olarның sırasında hem akkuşlar, hem balıkçıl, hem de turnalarının birkaç çeşidi kire. Kırım'da yırtıcı kuşlar da var. Ama olarның sayısı pek çok değil. Lakin biz bilesek, tabiatımızga belli bir mülayimlikni sığırçıklar, kızıltoşlar ve diğer küçük kuşçuklar beri. Yarımadamızның ormanlık kısmını sığınlar, karacalar ve orman tilkiçikleri yarıştıra.
Ондан да башка мында гүзелден-гүзел кемирүүчүлөрүнө раст кетирмеге мүмкүн. Лекин шынды біз сычанчыклар дегилде сансарчыклар акта айтамыз. Эбет достар, сансарчыклар Кырым орманларынын ярашыгыдыр. Сөз келими оларны шээрлер мерkezindeki бакчаларда да раст кетирмеге мүмкүн. Кушлардан эсе орманларда кекликни, кыр табугуну, вегертижи сайылган ак бабаны көрмеге мүмкүн. Демек жеге біз мевзуларымыз ақында лаф етіп башладық. Да, doğrusu, mevzularımız hakkında bizge yazmağa teklif ettik. Мен сіздерімізге не ақында işitmege istегенлеріні yazmağa teklif ettim. Hatırlay olsam, biz böyle teklif etken edik. Biz seyircilerimizge bu haqda endi çok kereler aytқан edik. Demek dostlar, hiç de unutmanız, bizge yazınız. Çünkü sizni meraklandırgan mevzular bizge pek mühim. Onlarını bilgen son, biz bu mevzularını aydınlatmağa tırışamız. Söz beremiz. Dostlar, keliniz karşılıklı bağda olayıq. Şimdi ise keliniz siz sevgen növbeteki rubrikamızına bakayıq. Selam aleyküm dostlar. Bizim çeberilçiklerimiz sizni karşılay. Benim adım Mayri. Her vakit olğanı gibi sizden meraklı şeylerle uğraşacağımız. Episi balalar oynamağa ve şaşmağa pek sevilir. Aynı vakitte çeşit oputlar da koymağa beğenirler. Bu oputlar sizni şenlendirecek ve çeşit kimik reaksiyalarını göz etmeye fırsat olacak. Bu eksperiment için bizge gerek soda, su, boyalar ve limon ekşiligi. Bizge birkaç savut gerek olacak. Onların içine sodani tokemiz. Endi istegen tüste boyalarni koşamız. Biz mesela mavi, sarı ve kırmızılı soyalarını aldık. Endi her bir savutga su qo'shib qashtiramiz. Sodadan topuzçuklarını yapamız. Bir saat geçti. Endi bir savuçuğa su dolduramız ve limon ekşiligi qo'shamiz. Endi to'pichoqlar hazır olgan so'ng su içine tashlab eksperimentni ko'z etmege mumkin. Bakınız nasıl meraklı. Böyle oputni dostlarımızga ko'rsatsak, ular pek quvonirlar ve beğenirler. Renklerini de böyle o'g'irmege mumkin. Men sizlardan kelajak haftalarga qadar sog'liqlasham. Sog'likdan qolinglar.
Алие, мевзу дедік. Амма арқадашларымызға бүгін не қында айтacağımызны айтмадық та. Мен кечкен янымызда башлаған мевзумызны девам etmege teklif etем. Қатырлай олсам, біз айванлар ақында лаф еткен едік. Біз бек мераклы мевзуны көтерген едік. Мен ise білгілерімізні кенлештірмек үшін Қырым айванлар ақында бірқат жүмле айтмаға істейім. Бұл мевзу бойынша біз çox керілерінде айтқан едік. Ama meraklı fakтларны tekrarlasak daha yaxşı olur. Алие, сен қатырлайсың ма? Біз ярымадамызны бірқач мемлекетлерінен тыныштыре едік. Ақылымда Қырымның табиғатыны ve manzaralarını Швейцариямен қияслаған едік. Білесің ма, мен яйынымызға азырланғанда Қырымны Австралиямен оқшағанын оқыдым. Австралияның gerçekten mi? Ne için? Бұның манасы жоқ. Біріншіден, ярымадамызда үш иклим бірлеше екен. Evet, bunu biz mektepte de öğrenemiz. Mesela yarımadamızın şimalinde çöl havası, orta yolukta ise dağ havası hüküm sürer. Cenub havası ise alimler subtropik iklimi deyler. Onun için böyle şaraitlerde çeşit türlü hayvanlar beslenir. Onların arasında endemik hayvanlar da çok. Yenike sen meraklı bir söz kullandın ama onun manası anlaşılmay. Men endemik sözü hakkında aytam. Endemik bu yerli demek. Yani Kırım'da yaşayan hayvanlar. Meraklı malumat Yenike, sağ ol. Allah razı olsun. Lakin da meraklı malumatını bizim nefbetteki levhamızdan almağa mümkün. Студияда ерлі айванлар hakkında söz yürsetilgen vakit biz sizge uzak diyarlarda yaşayan kaplanlar hakkında tarif etmege isteyimiz. Kaplan pek balaban, kiyik yırtıcı, güçlü, tez ve korkusuz mışık. Bu balaban hayvan pancasının bir uruvundan atını yıktırabilir. Ama bu kadar güçlü olganına bakmadan onun zarifligi de ретте kaldıra. Kaplanның hareketleri yaldamlı ve sessiz. Олар бір yırtıcıda olğanı кебі pek yaxşı eşite ve көре, секіре ve қырларға tırmaşa, hatta acayip şekilde yaldamağa bile. Yukarıda biz kaplanlarını mışık dep adlagan edik. Ama hepimiz bilemiz mışıklar mülayim şekilde mırıldaylar. Ya acaba kaplanlar da mırılday ekenler mi? Elbette olar da mışıkta. Lakin kaplanlar açıvlangan soң olarның bu mırıldavlarını korkunçlu seslerge çevireler. Gündüz kaplanlar salkın ve dımlı yerlerde rahatlanmağa sevi. Geceleri ise avga çıka. O aynı mışıkdayın yürüp, bir şey görmegen ve işitmegen hayvanға yakınlaşa ve bir sekiruvinin onu öldüre. Bu yolaklı mışık birkaç saniye içinde bir değil de birkaç hayvanını öldürmesi mümkün. Ama dostlar, keliniz böyle acınıklı ve kederli malumatlarını chetте kaldırayıq ve bizni daha çok meraklandırgan bilgilerini öğreneyik. Olar da kaplanlarını birçok masal kahramanları olğanının bağlı. Evet, Asiya halklarının folklorunda bu vahşi mışıçık merkezi yerde durmakta. Bizler ise belli olğanı gibi kaplanlar hakkında pek ecnebi efsanelerden bildik. Çünkü kaplanlarının yaşagan yerleri yarımadamızdan pek uzak. Olarını tropik ormanlarında, bataklıkta, kuru savanalarda, yarı sahralarda ve şimaldeki tayga topraklarında rast getirmege mümkün. Көргеніңіз gibi bu pek meraklı hayvanlar ve biz olarмен tanışmağa devam edeceğiz. Biz yerli hayvanlar hakkında çok ayttık. Lakin Kırım'da pek çok kelip soң, mında ise yaşagan hayvanlar çeşitleri de var eken. Men bu malumatqa vaqt şaşam. Mesela qadimiy zamanlarda Kırım'da zürafeler yaşagan ekenler. Doğrusunu aytsam, men bu malumatda şüpheleniyem. Çünkü zürafe ne olsa da Afrika hayvanı. Ama bak, daha yakın zamanlarda mında sıcak memleketlerinin timsali yaşaydı. Sen deve hakkında aytasın mı? Deve hakkında. O çok asırlar mında yaşadı ama son kayıp oldu. Yazık evet. Şimdi ise develerini tek turistik köşeciklerinde görmege mümkün. En çok onlarını yazda Aypetri dağına çıkaralar. Kışta ise bu hayvanlar bizim vatandaşlarımızın azbarlarında yaşayırlar. Yukarıda men endemik hayvanlar hakkında aytıp başladım. Sen Kırım'ın yerli şekilleri var dep ayttın. Bu hayvanlar sırasında Kırım'ın sığını, karacası ve hatta Kırım tilkisi kire. Meraklı ama böyle hayvanlar başta yerlerde de yaşay. Yaşay evet. Lakin biz Kırım tilkisi ya da Kırım sığını hakkında aytamız. Demek bu hayvanların yerli hususiyetleri var. Onun için onlarını endemik dep sayarlar. Evvel zamanlarda bu aytıp geçken hayvanlarga avga çıka ekenler.
Буңа мен айретленмейм, чөнки кырымлылар эбел эзелден авны пек sevgenler. Эбет, ана тілімізде атта балық тұтылмасына балық авы дейлер. Doğru, ләкин кел bu ibare hakkında levhamızdan soň laf eteyek. Каплан. Бу сөздің манасында пек чок сыр сакланган. Келеңіз оларның бір качыны білейік. Капланның яшаган топракларында оңа ерлі кырал дейлер. Күч ве жесүрлік тымсалы деп адлайлар. Яуның башка хусусиетлері насыл екен? Біріншіден, капланны көрген бір адамның диққатыны оның көзлері желпете. Бу балабан мышықның көзлері ұзақ союнда фарқ етіп, ұзынжа дегілде төгерек шекілінде екен. Чоқысы капланларның көзлері сары реңкте ола екен. Тек бейаз капланның көзлері мавы. Капланның үстіндегі йолаклар инсанларның пармақ излері кыбы уникаль. Ве олар тек юнлерінің үстінде дегілде, терілерінде де текрарлана екен. Оның үшін атта юну алынған каплан йолаклы түсте ола. Бу айванның да бір уникаль хусусиеті бар. Бу да оның сесінен бағлы. Ичбір капланның сесі дегерінкіне ошама екен. Башларының үстіндегі сызықлар есе Қытай арифлеріне ошап тәржімеде қырал сөзін аңлата екен. Капланлар мышықлардан тек бұйыклігінен фарқ етмей. Олар кічік туғанларына баққанда сувны ве ювынмақны пек севелер. Ве ажайып ялдайжылар олып, авлаған вақытларында бір қач месафе кече біле екендер. Базыда атта ойнамақ ве шәңленмек үшін сувда ювыналар. Чапқанда олар бір саатта 60 километр сүратыны көстермесі. Секіргенде есе оге 6 метр, төпеге есе 5 метрге секремесі мүмкін екен. Мевбеттегі мәлімат есе бізге біраз бекленілмеген олды. Капланлар яңғызлықны севген айванлар екен. Ве омырынды тек авламақ үшін бір ерге топлана екенлер. Егер капланларны да яқшы жау гренсек, біз оларның не қадар мүкемел олғанларыны аңларық. Мұхбирлерімізге азырлаған левхалар үшін тешекүрлер білдірем. Мен есе балық қавы ибаресіне қайтмаға теклиф етем. Бұл ибаре балық тұтмақ манасына анлата. Ве мен білесем тілімізні пек зеңгілештіре. Эбет, ол қырды тілімізге көзел бір айын кетіре. Билетіміз да академи заманлардан берлі авнен оғрашқанына көстере. Doğru айтасың, Алие. Бұл ибаре әм тілімізні яраштыра, әм оның тарихыны көстере. Асылында біз айвана тіліменен бағлы пек чоқ мераклы сөз ве ибарелеріні білеміз. Бізде де айванлармен бағлы да аталар сөзлері бар. Мен біле аталар сөзлерінден бір қачыны білем. Mesela ұзақ жуарларда yaşagan арсланлар ақында бір ибаре. Арсланнен ойын олмаз. Бұл аталар сөзі ішінің жиддилігі ақында тариф еті. Яда біз yukarıda айтып кечкен деве айванымен бағлы ата сөзі. Девені ине делігінден кечерір. Бұл пек чебер инсанлар ақында аталар сөзі. Демен оны пек бегенем. Мен де қызларға пек ярашқаны баредір. Мен есе қашқырны ажысан башына ашар. Бір ибарені қатырладым. Бұл яқшылықны аңламаған инсанлар ақында бір ибаредір. Ойлай бет. Амма аталар сөзлері ақында да чоқ лаф етмеге мүмкін. Дайми рубрикасыны вақыт келді. Келіңіз бақайық. Балалар, бүгін біз сізге ескі ресімлеріні қатырламаға теклиф етеміз. Бұл ресімлер ади дегілде ер көреміздің тасвирлерінен бағыл олсын. Сон, көзіңіз огыне насыл ресімлер келді. Әлбетте масаларда ақ солынған деңіз бойы ялдап кеткен мұжезелі балина балығы. Оның сыртында есе орманлар, чөллер, өзенлер ве қиыш шекілде тізілген евчіклер ерлешкені. Қатырладыңыз мұ бөлі ресімні? Мұна айны бөлі шекілде қадими заманларда инсанлар ерні тасвир еткенлер. Ама бұл да эпосы тасвирлер дегіл. Чүнки дүнияның чешіт көшелерінде оны фарқлы шекілде акс еткенлер. Mesela бірде бір халқлар фил ве балық үстінде ялпақ ерні ақылыларына кетіргенлер. Башқалары есе оны балабан океанда ялдаған қаплы бақаның арқасында ерлешкеніні кыбы көргенлер. Ләкин бүгін атта ең кішкене балачығымыз ерні ве башқа сейерелеріні төгерек олғаныны ве күнеш атрафында айланғанларыны білелер. Так вот, на самом деле, всем давно известно, что Земля плоская и лежит на 3 слонах, а те,
в свою очередь, стоят на большой черепахе. Феноменально! Друг мой, вы себе даже не представляете, насколько вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Представить себе я могу все, что угодно. Я böyle bilgiler bizge qaydan keldi? Elbette alimler tarafından açıldı. Olar kokni, yıldızlarni ve başka siyarilerini görmek ve öğrenmek için çeşit aletler yasadılar. Böyle alimlerden biri Galiley oldu. O kadimi zamanlarda teleskopka oxşagan bir alet yasap, yıldızlarni daha yakınca görebildi. Bundan da gayrı o özünün teleskopunda birinci keresi ayның üstüne gözetdi. Ama o vakitları da kimsenin aklına ayga uçup barmağa mümkün olacağı gelmeydi. Ya ay üstünde yerdeki gibi yürümege çare olacağını düşünediler mi? Elbette yok. Aslında ay üstünde yerdeki gibi yürümege çare yok. Çünkü ayның üstündeki çeki küçü yerdekinden 6 kere az. Onun için yerde sade adım yapmak için işletken küçümüzden ay üstünde büyük bir sekiruv meydana getirebiliriz. Keliniz kıyaslamak için bir misal getireyik. Eğer siz yerde 30 kilo çekiniz olsa, demek ay üstünde sizin çekiniz olgan olacağı 5 kilonu teşkil edecek. Dostlar, sizin aklınızga da o geldi mi? Ay sportiv rekordlarını koymağa pek kelişken yer. Bak Jenike, men şimdi em yaramadığımızda yaşayan hayvanlar, em tabiatımızdan bağlı atasözünü etmeğe isteyim. Buyur Aliye, seni dinleyimiz. Tilki kaçar orge, tavşan kaçar kırğa. Vay, nasıl meraklı bir ibare. Sen bak Jenike, mında em tavşan, em tilki hakkında tarif etili. Em onların yaşayan yerlere gösterili. Demek tilki çok usu or taraflarında, yani çöllükte. Tavşanlar ise dağlık tarafında yaşayken. Ondan da başka mında küçük yaramadığımızın güzelliği gösterili. Meni sebilesin mi daha ne düşüneyim? Tahmin etem ama özün aytsan daha yaxşı olur. Men til baylığımız öskenine kuvanam. Evet, atalar sözleri ana tilimizni öğrenmege için pek yaxşı bir menbadır. Mesela sonki ata sözünde biz or ve kır sözlerini hatırladık. Men ise epası sözlerini hatırlamak için Luğaçık rubrikamızna bakmağa teklif etem. Balalar, Luğaçık rubrikamızның vaqti keldi. Biz sizlerden şimdi ana tili bilgilerimizni zenginleştireceğiz. Bugünkü programmamız devamında çeşit hayvan ve kuşlarının çoktan çok adları yangıradı. Şimdi ise biz onlarını tekrarlayacağız. Yerbuçuk, hamyak, cumran, suslik, tilki, lisa, erlen, xaryok, kelinçek, laska, akkuş, lebit, balıkçıl, tsapla, turna, журавль, sığırçık, skvorец, karaca, kasuля, kemirici, grizun, keklik, kurapatka, kır tavuğu, fazan, akbaba, черный гриф, leş kartalı, sтервятник, balina, kit. Nasıl meraklı sizler? Endi Kırım'da nasıl hayvan ve kuşlar yaşay, bunu bilesiniz. Cesur yırtıcılarla da tanış oldunuz. Biz ise sizlerle sağlıklaşamız. Luğaçık rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Aliye, bugünkü yayınımızdan son benim bir teklifim var. Jenike, sende bugün pek çok teklif ve fikir peyda oldu. Evet, bugün fikirlerim çok ve onlardan biri yayınımızla bağlı. Sen balalarında yanılıklar kirişitmege teklif etesin mi? Yok, men yayınımızını atalar sözlerinin zenginleştirmege teklif etem. Men buna hiç de karşı çıkmayım. Aksine pek razı olam. Öyle olsa bugünkü yayınımızdan başlap öyle de çalışayıq. Men ise bugün yayınımızın sevimli bir kısmını başlamağa
теклиф этем. Сен конкурс хакында айтасыңмы, Алия? Мен конкурс илан этмеге истейм. Бу кересе сержилеримни ресимлер конкурсында иштирак этмеге чакырайык. Эбет, достар, біз «Менің ватаным» адлы ресімлер конкурсына илан этмеге isteymiz. Сіз ватанымыздың гүзел манзараларының ресімini yapıp бізге yollаңыз. Достар, конкурсларымызда актив иштирак этiniz ve кыйметли бакшышлар казаныңыз. Өз ишлеріңізді экранларыңызда көстерілген адрестерге yollay білесіңіз. Біз ise оларны hem yayınımızda hem ВКонтакте sayfasında göstererek. Bu işte sizге muvaffakiyetler dileymiz. Bugünge ise bizim yayınımızı yakınlayımız. Görüşkence.